Guys, balik lagi sama kita Ondel Bocil. Dalam perjalanan kita menemukan ondel-ondel yang terbaru nih guys. Warna krem. Guys, kita kejar-kejar dia guys. Ikuti terus petualangan kita guys. Oke. Bersama Via View guys, tapi Via View-nya masih molor guys. Molor guys. Kita OTW Jati Bening guys. Ya guys, kita OTW Jati. Dari Setu, tapi kita udah nyampe di Trans kita. Dari Setu. Kita ikuti guys ondel-ondelnya guys. Kalian kita minta rambutnya ya guys. Ke depan nih guys. Ngomong itu ke temen gue tuh. Kayak temen kamu. Iya. Belok. Ini belok nih. Udah lurus kita depan dia aja. Depan dia ya. Lalu naik mobil. Dia mau nyebrang. Nyebrang guys. Sanggar Rahma Betawi guys. Wow guys, awas. Sayangnya kita lupa minta rambutnya guys. Waduh, gimana ini guys? Nanti kita cari ondel-ondel lagi guys. Baru kita minta rambutnya ya guys. Jangan kemana-mana ya guys, tetap di Ondel Bocil. Ikuti terus pertualangan Ondel Bocil. Oke. Ayo kita let's go. Let's go. Ondel Via. Nyeker guys, nyeker. Hey. Oke guys, nanti kita ikuti ya guys. Kita kemana dulu nih? Kita mau belanja dulu guys, nanti kita ikuti guys. Oke, jangan kemana-mana. Nah guys, kita udah selesai belanjanya guys. Kita beli soto ayam kumis. Sekarang kita on the way nyari ondel-ondelnya guys. Ayo guys, kita langsung susul ondel-ondel yang tadi guys. Semoga masih kekejar. Karet Jati. Masa dulu nggak ada Jati ya? Apa aja sih? Ada gede kayak gini. Si Kola dulu mah dia, sekarang kan udah pada gede nih. Jadi pada di situ-situ aja udah nganggur. The best. The best forever.
Forever is to you. Berikutnya. Tahu bulat. Guys, kita langsung duit guys. Udah guys. Udah terbaru guys. Macet nih guys. Nanti kita cari lagi ya guys. Wow, ada ondel-ondel guys. Kita lagi ada di warung martabak guys sama Via guys. Tapi kita mendengar ada ondel-ondel guys. Mana ya? Kurang tahu deh. Nggak tahu deh. Mas Mi pegang aja. Mi, pegang aja. Siniin kan? Hah? Oh, halo guys. Kelihatan nggak guys? Kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak ya? Lagi. Wow, guys, ondel-ondel guys. Ya, ada ondel-ondel ya Via ya. Ondel-ondel. Wow, ada ondel-ondel guys. Guys. Waduh. Ondel-ondel ini ondel-ondel yang pernah kita rekam nih guys, kayaknya guys. Guys ya. Baru nih guys. Waduh, nabrak. Oh no. Nabrak guys. Nabrak guys. Yeay, ondel-ondel deh. Wah. Guys. Acitannya. Dari mana? Nih lagi nih. Lagi nih. Lagi nih. Minta rambutnya dong. Rambutnya. Ada. Iya, acitan. Dan tadi kita lupa ini nanya, takutnya beda sanggar ya. Lupa kita guys. Widih, loncat-loncat guys. Iya, dapat rambut guys. Wah, dapat rambut ya. Wih, dapat rambut guys. Malam-malam nggak sengaja ketemu ondel-ondel guys. Bentar guys. Dia masih muter-muter guys. Oh iya. Kelihatan nggak? Hah? Apa? Gak usah. Nanti kita cari aja lagi. Oke guys. Kita berburu di malam hari guys. Biasanya kalau malam hari itu banyak hantunya guys. Wah, ada hantu guys. Waduh, ada hantu guys. Banyak hantu guys. Wow. Mana tuh? Ini di samping mobil, di samping mobil. Iya, itu ada mobil guys. Tidak berangkat guys. Tidak berangkat ya. Ada setan. Tunggu matang dulu kan. Oh iya, ada setan. Pocong mana pocong? Mana pocongnya? Guys, biar giginya pocong guys. Guys, di mana? Di mana? Di mana Via? Di mana? Mana pocongnya? Di mana? Wah, iya itu ada hantu guys.
Hantu guys. Oke guys, kita langsung berangkat aja guys. Kita cari ondel-ondel di tempat lain guys. Halo.